Kani kedai All India Radio Shillong ko khubor ban pule Daud Richmond Kharlukhi kimat bakongsan jong ko khubor mentaka step ka jingrakhe ka Constitution Day kalalong hakari henen kesni U Menteri Kambari ke India ulo wan poi kanong ba Empal ha ka jingwan jengo balai sngi jong u ya ka jela Manipur ka Hnyau Trap Integrated Territorial Organization kala penlong ya ka jing thang Mombati ha Shillong henen kesni ban persya ka jing sya asiat kibriau ha mukro Bad ya katamasa wanggala la penlong ha kesian ke beningkong ha ke jela Asam. Ka kubor ke babnia. Ka Presiden kari ka Draupadi Murmu kalau ong henen kesngi bakathong jonggariti sensyari kalong banang penbhai ke emlang salang. Ha ka jingkren play jongka ha ka jingrakhe ya ka Constitution Day bala penlong da ke yang syari bahedo jongkari ka Supreme Court ha New Delhi. Ka Presiden kalaong baka de ke jingkit klik jong baro ban penlong ya kelenti ban wat ya ke hok kabala ban kot bor da baro kalayro ya ke Supreme Court bat kiwe ki yang syari hakari kibala penla ban ajing bishar haki ktian baper kala pen paw ke jing sngo scam baka Supreme Court kan nong kerensan ban ai ya ke hok haki por ban wan U Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi ulaban baka India kelanang penklan ya ginong rem kariti sensyari bat ki matre kam bayaha bat ki beriau ki lepen kup bor ki badok bat ki kentai hakari Haka jingrakhe ya ka Constitution Day katna Development of Northeastern Region kala penlong ya ka program hnen kesngi kani ka program kala sedang da ka jing pule ya ka preamble haka ktin Hindi bat English Kaladon ke jingya kop kentip bat ke jingya kop tho slogan halor ke mat pedeng ke India ke kemie jong ke sensyar patba. Ha Shillong ru yak arpun ru tarik unai weng ke bade ke sngi ba ke Constituent Assembly kelarai ban syem ke riti sensyari. Ya ke Constitution Day hnen ke sngi la rakhe ha ke yeng ulat ha ke ba Chief Secretary ke jela Meghalaya bat kiwe-kiwe ki sarkar kilaya don lang. U Menteri Sarkar Pedeng ketenat ki Kambari US Jaishankar ulawan poya kenong ba Empal henen kena opai sngi ha ke jingwan jengok balai sngi jeng u ya ke jela Manipur ha ke program ya tai halor ke matre kam Shabari ke India henen ke sngi bala penlong da ke skol ba Manipur US Jaishankar ulong ba ke Manipur ke kenduk jeng na ke daw ki jengkul mar ha ke riba marjan bat ke Manipur kata ke Myanmar Ula ongru bagi samla ki dane ke benta bakrau ha ke perthai ke bamenta. Ula penpau ru bapalat lai klur ngut kinong India ki trei ha kiri baper. Ula ong ba ke puli puthi kamdai tang na ke benta bani okam. Nrei ula ban badi banjit e ke kam bayahap bat ban trei shitom ban long kenrat halor jong kakam. Uneu menteri unet jengo ya ki War Memorial baper badon ha Empal bat ke distrik Bishnupur menta ke sngi. Unet jengoru ya ka ima maka ha ka yo khwai ramban ha Impal bat unekran bat ki nong de jingde badai ki kenthai ka Hnyau Trap Integrated Territorial Organization hito henen ka sngi kala penlong ya ka jingalang bantang Mombati ha ka phalau jong State Central Library Shillong ban penpau ka jing persya ka jing sya siap ki breu ha mukro ha ka district West Jantia Hills Kilara aru ikila masau ban penpau ya kene kejing persya. Ka hito kelaong ya ke sorkar jela bat ki sengsan perthai ban om penkela kam san perthai ya ke kam kaput ha pedeng ke Meghalaya bat ke Asam. Ha ka weipat kaliang ka kenhun ki seng bamde sorkar ha pok kalama jong ke Safe Hnyau Trap Mission. Kalenia Shipor bat ki pulit ha kemat ke Goodwood Bangalo basa U Menteri Rangba ke jela ha ke bakane ke kenhuan kala persyang bantang ya gitung shop U Menteri Rangba ke jela Meghalaya u Konrad Kongkal Sangma U Menteri Korbari ke jela u Bala Kemen Rumbui U Menteri Rangba ke jela Asam u Himanta Biswa Sarma bat U Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng u Amit Shah Ki pulit Kim Shimla Shah ki bantang ya gini gitung shop ha kemat ke Jakarung syakayengsa U Menteri Rangba Hadian kani kilakan riano kam syarum batang yakini kiteng shop. U Menteri Rang Bado Kariu Narendra Modi unyasam ki sembo perkat jong u bat ki breu hakari bat Shabari rukumjo ha ke program Man Ki Baat lengba ke All India Radio ha ke por khatwe baje menta ke step. Kani kandai ke sian ke bakandai pusan ba U Menteri Rang Bado on ajingkren ha ke program bashisin shibnai. Onla ban yo ekne ke jingkren U Menteri Rang Bado na baro ki network ka All India Radio bat Doordarshan.
Onla ruban yo naga website AIR News bat naga News on Air mobile app. Onla banyo kumjo naga YouTube channel jong ke AIR News ke DD News naga jong ke Office Menteri Rang Bado bat jong ke tenat information bat broadcasting. Mari adap keren Menteri Rang Bado ha ketin Hindi on pensngo se gijing penkala syaga ketin Khasi Jantia bat Garo. Ya kini gijing penkala onla banyo biang la shibet janmet ha ke por prabaje. Kani ko kubor ka Wanshapi na All India Radio Shillong. Ya kata masa Wanggala batem shispa teliki sing ke baju rakhe daki Garo hadian ka ayam ot ha Meghalaya man la kesnem. La rakhe ru menta ka kenti ha ka shnong Choti Para ha ga distrik Golpara ha ka Jela Assam. Kani kata masa ba arsni kala kutno henin kesngi. La penlong yaka da ka Garo Cultural Forum bat ka Garo Students Union ringkat ke jinget trailang bat ka Rabha Hasong Autonomous Council. Shipotli ki kenhun syat kile shimbenta. Kawe ke kenhun kalawan na kesnong da dengre bat kandai teli kidai na ke distrik Kamrup bat Golpara ha ke Jela Assam. Kane ke degesian ke beningkong bala penlong ya kene ke tamasa ha ke Jela Assam. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District Unit henin kesngi ke lepun kup buram ya kinong ilakai na ke District Southwest Khasi Hills ki balawan ra enam ya ke District bad ke Jela Barok Kawai da ke bayo atakma ha ke North East Olympic Games ke balakut dangshan ha Shillong bad gitu ki balayo atakma ha ke Indian Open Waka International Kickboxing Tournament Arhajar Arpuar. Kalau donru ke jingetai bagi nongil akai ha ke balai keren ya ki jinge bagi nongil akai na ke District Southwest Khasi Hills ki kendo ha bagi shim bentah ke je ko baper ha kari bat shabari ru kumjo. Ka North East Students Organization NESO kalajit biang ya Presiden berem ka Khasi Students Union uba Samuel B. Jerwa kumu Chairman Jongka ha ke jingelang General Council ke belalong ha kumelwang ha ke Jela Tripura henin kesngi. Ka NESO kelarai ban ya kun persya ya ke jing manrung kertep ki menderi ka bakilaong bakalong ke jing mai ke jing shingan ki brio ka than stelam mingi. Bat ka NESO kalaong bakan ya kerani kene kamat bat ki sarkar Jela kathan stelam mingi bat kumjo bat ke sarkar pedeng. Kile keren ru bandawa banbu iki jaka pule hakilan baper haki Jela jong kene kathan. U Sachin Kumar na Meghalaya ula pau bah ka jingil akai cricket Coach Bihar Trophy jong ki bahapo khat khandai snam karta Persya yaka Karnataka henin kesngi ha Madan MCA Cricket Ground Hapolo ha kanong ba Shillong. U Sachin Kumar ulakamay Sanpauran ha kesngi ke Beningkong. Kani ke de jingil akai ke Beningkong jong ka BCCI banlong ha Madan MCA. Ka Meghalaya kalakamay Shispa Sanpauran. Ka Karnataka kalakamay Shispa Laipauran. Ka Meghalaya Cricket Association kalapun kup buram ya ki umpire bat ki we ki he ki ba penyat ya ka ne ke jingil akai. Ha ka jingil akai FIFA World Cup Arhajar Arpuar ka Australia kala jawab Persya ke Tunisia de shigol lanot. Ka France kala penlem ya ke Denmark nen kesngi da argol la kawai. Ka Poland kala penlem ya ke Saudi Arabia da argol lanot. Bat ha ka jingil akai ke belalong henin kestengsennya ka Argentina kala penlem ke Mexico da argo lanot. Ha ka jingirake ke lengko senam banyo pusau jong ka National Cadet Corps NCC u Major General KJS Rathor Commandant ke NCC Officers Training Academy ulai kuble ya baro kinong tre bat ki officer jong ka academy. Ulai ke jingero ya baro na gabenta ke jing treshitom bat ke jing IT lut jongki ha ka Special Sainik Sammelan kabalalong henin kesngi ha ke jing rakhe ya ke NCC de. Ula keren Japang ka jing tre len la de ke NCC bantai ya ke jat benrio. Ulong bagi samla ki balong dekot ke NCC ki de kilawai jongkari. Bat katto ko kubor kalakot akan ika step kabala Wanshapi nak All India Radio Shillong. Ngipen kan mau pi ginong ngap ba kapor prabaje ngine so baga Delhi station nak benta ka kubor ha ka ktin Hindi kaban bot ka kubor ha ka ktin pareng ha kapor prakat san minute. Ngipen kan mau pi ginong ngap ba kapor prashteng nak ika station pin yo ya ka North East News. Kapor menta kaladap praduna san minute.